Angka mopi napindrengi pong Allah Ta'ala umur malampe tubuh majapah. Yang paling penting angka mopa kesehatan nawireki pong Allah Ta'ala. Nasabang sion robi telue pape nyaman na inapa wading ipapole si dia pakaswia. Nomor sidi nawirepi pong Allah Ta'ala umur apa ekotomate na dena na to masampaja isampajangi manyasan. Nomor dua nawireki pong Allah Ta'ala kesehatan nasabaya ko dena to sehat tentu ang kaki lala na rumah sakit deki gaglala na masigi ya rega monroki bolata dirawat. Kemudian yang ketiga nawireki pung Allah Ta'ala tepe apa namo maga watangi namo maga kesehatangi narikudeka gitepe ai denai papole pakaswia jumae natopo ini kutu-kutu cede natopo ini asam urang cakarudu toni ay biasa ya ko madodo-dodo ngitepe aga yala lau majuma. Maka inilah yang menjadi sumber kesyukuran kita matugangkeng ya syukur ketari pong Allah Ta'ala nasaba siagai igana ripancajinna pong Allah Ta'ala ang kaboki na pindrengi pong Allah Ta'ala awatangan na pindrengi pong Allah Ta'ala umuru na niya na pindrengi pong Allah Ta'ala tepe tendrigang karilalan natita mudah-mudahan ya tepe ta itiwi imati letu ripacapureng atau tongeta amin. Teman-teman lebih jamaah Jumat dimuliakan Allah narampi pong Allah Ta'ala rilalanna akurangi rimakadana pong Allah Ta'ala wal asri yaryasangi al asr maka dari seisan na tu panritata patapsiriwe mapamula ipancajin nalino letu kama nalino yanaroyasang al asr waktu matanroi pong Allah Ta'ala makada wal asri demi mulai diciptakannya langit dan bumi, mulai dari diciptakannya manusia, mulai dari diciptakannya manusia pertama Nabi Adam alaihi salam laktu kama namatulino maka dia pun Allah Ta'ala innal insana lafi khusrin majapunna sininna rupatawe rogimana. Jadi pun Allah Ta'ala tu makada sininna tawe rogimana mancaji pajaba ki rogi mancaji pak galung ki rogi mancaji pak dar ki rogi mantaji pak agasane pak balu ki rogi mancaji cale ki rogi niga makada pong Allah Ta'ala innal insana lafi khusrin sininna rupatawe ang kamana ngirilalan na arugini. Apapun profesi kita aja di jama-jamat tahu gimana ngi nasa pong Allah Ta'ala sogi toki ang katoki pangkata dega agan apa lain sa pong Allah Ta'ala lafi khusrin sininna rupatawe rogimana. Ni kami palit tahu dena rogi nasa pong Allah Ta'ala illa alladhina amanu to angkay matepe ripong Allah Ta'ala. Ye kode kaga tepe rilalan nanti tak tahu rogi mi namo mi gadoi ta rogi toki namo matandri jabata ta rogi toki. Bapak Ibu teman-teman lebih ki jamaah Jumat dimuliakan Allah yaitu tau de kaga tepe rilalan na atinna tahu rogi malesi di barat tu panritata makada ya koko jari atau ta angkau lawak bang oko jari abuyota angka adu itaruh ko yolora bembe kira-kira tega nanre bembe pak musti adu enala bembe magai nasabaya bembe babuana mina pikiriki bendenge malampe pikiri na bembe musti ulawang enala
karena wadding ibalu yang liangi wadding imatu kena adu sit di kecamatan Belawa, wadding kena adu sit di Malake na kena mana ngaduna. Akan tetapi yaro BMBE aga na ulo yemiro na fikiriki, akhirnya yakoi pasile sorang ni ulawang si bawa adu atantu adu enala BMBE magai babuana mina fikiriki. Jadi ko angka tahu lino mi bawa lino na fikiriki, denang kana fikiriki akhiratna, denang kana fikiriki maka da pikicarana to masampaja dan lain sebagainya, berarti ya tahu pak de gagalengan na si bawa BMBE magai apa itu BMBE ti babuana mina fikiriki bendenge malampi pikirina musti na pikiriki wi makada lebih ulawang yala makotoro na rekwangka to ipasilin nerengi lino na akhira lino mina piteri magai nasaba yemi ronita mata bawa lino de na pikiriki makada angka tumatu kehidupan setelah dunia yaitu kehidupan akhirat. Ia naruyasa tepe jamaah Jumat dimuliakan Allah. Yang kedua, maka dia pun Allah Ta'ala sinin na rupa tawi mapamulai pancajinna Nabi Adam letuk kamat nalino rugi mana ni kami tahu dia na rugi nasab pun Allah Ta'ala. Yang kedua, wa amilus salihati tau angkai si mata papole amalak madicing pegayasang amalak madicing ibantui pada tarupa tahu amalak madicing mapedece rito dua pajadiata amalak madicing ya matinuluki masumba masidakka amalak madecing ibantui pembangunan na masigi amalak madecing ibantui sida surata amalak madecing ipasikolai anak teriagamai amalak madecing ipaguri mangaji anak ta amalak madecing mai garupana amalak madecing. Akan tetapi angka sid dia amalak madecing awaluha yuhasabul abadi yaumal qiyamah yaromatu amalairo pamulana parissa pong Allah Ta'ala imun ripi na parissa mana pong Allah Ta'ala saketa haji ta umrah ta imun ripi tapi yaro yolo na parissa pong Allah Ta'ala aga yaro as-salah sampajang. Jadi aku tuh bicara malak madece pa ini selenge musti ukuran yang pertama adalah sampajang ya ko angka sele dena sampajang de matuk na waddi mancaji patolong amalak na risuri mundri maka da magai nasabak sinin na amalak na rupa tawe nasa nabita itaro irisit dia peti itaro irisit dia lamari ya tu lamari wede na waddi tak buka kodek gaga goncina aga goncina yaro lamari as-salah sempajang. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah teman-teman lebih ki jamaah Jumat ya romatu kusuri mundri sininna amalat taita romana ngilalen nasi dia peti tungke tahu angka petinna naik ya ya ropati de nawat ditabuka de na tade ngamalakna angka moi tapi de nawat di mancaji pasolong lao ri malekae fikir carana nalitipa masina pung Allah Ta'ala na tutama suruga na sabak magai de gaga goncina ipunai aga goncina ya naritu sampajata. Makanya insyaallah ikopure matu maju matawe angka acarata Isra Mi'raj iriasengi Isra Mi'raj irampi-rampi pikogi alla lengenna nabi tan lolongan iya rosampaja lima watue ia mancaji amalak mamulanna rupa tawe ia waddinge mancaji pak kunci risinina amalakna nawat di salamat lino letu akhirat insyaallah pada hari ini kimatu Bapak Ibu jamaah Jumat muliakan Allah. Maka perbanyak amal soleh ia naruh tahu dia narogi. Kemudian yang ketiga watawasau bil haqqi si paringgarangi ki ride cengi apa angka tu tahu nai tadi cetawe nai purui mi napat direm niati ye dega kata ne wasi cocok mak bali bola di nasewada padahal perintana agamata watawasau bil haq si padecengi ki si paringgarang ki ditujuna de cengi aja musi jari aja musi solangi aja musi pendirang ati aja mau mabangka kona tuju ko cedek dale aja to mau mabangka kona tuju ko cedek aga senai enakan ko cek di jabatan apa mabak ko kue musim kampanye jangan sampai ro na tuju ki jabatan wah tapadena na melo buka ikacana to na kolabai majamanan ni tatawe na tuju duit apa we alena manibawan ni tatau anak orang yang seperti ini bukan watawasau bil haq
Dega kasalama ke tau rogi minasa pung Allah Ta'ala. Kemudian tau de ena rogi nasa pung Allah Ta'ala wa tawasau bis sabr. To angkai si mata sapara dan nia si pasaparaki si bawa tau angkai di seseta. Si pasaparaki pasapara i anakta, pasapara i baineta, pasapara i keluargata, pasapara i balimulata, pasapara i siajita, pasapura i sila surata. Si pasaparaki kuna tujuh lah sa balimulata, dia naik tahu nih. Ya, makanya agama mengajarkan ikut tuh celeng-celeng itu malasa bawakan harapan. Harapan apa? Satu, bawa hadiah. Tiki bepa. Ya, tiki Andre, letuki matu koro, berikan semangat, harapan. Apa harapannya? Magati ki majapa ya ko bahasa agamana na sunnah ke nginabitta kita ucapkan syafaqallah ya ko makunrai syafaqillah ya ko angka to malasa ijokengi pada makada syafaqallah, mudah-mudahan apa japa ko pun Allah Ta'ala. Ya Bapak Ibu jamaah Jumat dimuliakan Allah, angka kisi pasabar apa angka to tahu ya najo kecil lagi to malasa tapi ya na cerita na sama kotoy lasana biasa bali bolahu maka damaga ni nasa mati nih na tambay mi lasana to malasay maka dari itu jamaah Jumat dimuliakan Allah si pasabar ki insyaallah ya na tahu de na rogi nasa Allah Ta'ala apa bawang illa alladhina amanu ang katappo na punay wa amilus solihat ang kay si matapigaw amalak deceng wa tawasaw bil haq si paringgarangi ritujunna amalak madeceng ritujunna papedeceng ritujunna gau makigunay wa tawasaw bis sabar nan ni ang kay si mata si pasapara risujunna pacobay ritujunna anu ang kay tujuh selesuranna nawaddin ni naletei pamasena pung Allah Ta'ala salamat ni linota insyaallah salamat tuki matur suri mundrina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lana wa lakum.